谢主耶稣下午继续在教会来守安息日。Kami kansiya samaan hanap nulahok sa ino ni kami tutulog namita to ang sunit siyukay. 下午跟大家分享的主题是竭力追求。Hanap nulahok to may ino ni kami ini namita hawin sa isa. Ren ami lepel di sarungat. 人活在这个世界上， Kung ikaw ni putam-tam ini penasakal. 是不断在追求。Saya kapitulas ami lepel ni sa isa. 无论是学问， Ano itini tamamuno, 或者是职位， ano itini kamaruan, 或者是技术， ano itini fana. 都在追求。 Satu ay ko ilpelai di sa isa lai. 世界各国也不断在追求长进。 O kalau kita hau i hakya itu mancakat. 能够让自己的国家成为一个非常有钱的国家， Nanay hau yung takit makahawi ko yata si hafaya hananay itakit. 成为一个最干净的国家， Ya imla say hananay itakit. 能够成为世界上最有素质、让人家羡慕的国家。 Ang say dito na jinsay kay hau i o tutungay ino ikafafa way ko ya kasabaan mo karo yaatan. 所以很多学者、有地位的人不断追求能够得到诺贝尔奖。 Numatan na ito, ano sa haway kataman ito kamaruan at ang hau i. Misa isan sana, nanay hau pakarakoy kami dia, kataman ito ufino, jinsay kay hanito na Nobel hananay. 那些影星那些艺人也都在追求得到他们该得的这些奖项。 Ano o mi kikiay ito, o milala si Way hau i. Ilay ito ngayon ni kami sa isan na mila ami rapo ito, hopik. 是为了能够成为一个有名的人。 Nanay hau i, kuya singang na, nahiga ko kung ika ulit lumagusa. 但是我们知道，那些只不过是属世界短暂的东西。 Pero sa nung kapanaan namita, kung ninan hau ito, kiatsa, kung itinay sa isa sukat. 得到了，生命结束也就没了。 So ini kita pakarakoy hau i, ikiya kuturas no, ulit nung iso haki ay amalat isa. 但是保罗他深深体会到什么是最重要的。 Kaulisan mo na jibulo hau i, katakan mo no ni kapanak no miyak manko, iya takamanay hananay. 过去他还没有认识耶稣， Ayaw ko, iya takfir no milat si samaan. 把世界当作有益的， O pitapan no milat ko na say kay hau i, o karaan yan lumagusan. 把信耶稣的事情当作有损的。 Migitini, igati si Jimas to, siya saman hananay hau i, o tulong no, o kasamot ko kuninan sa nagkukihatan no 过 milat. 去他把耶稣当作粪土， Ikut ya ayaw hawi kita pag namila pada si saman hau masa kay itu taihi 把世界当作这个最宝贵的。 o katalamun ha o na sinsi kay sa ko halatan namila 但是当他认识耶稣， na ikuran ni kapanak namila pada si samaan 生命就改变了， mafani sa ito ko ulit namila 从追求世界转到追求耶稣基 jadi 督。 tili ka pilupel di sa isa namila ko na si kay hawi basa siyo proses dapat tili sa isa abilupel ni kunanay si samaan 从认识耶稣之后， na ikuran ni kapanak na si samaan 把耶稣当作至宝， si sama tu tulungan ino katalamun no anani tini ulit namila 把世界当作粪土， at saka ito to taihi kupitapan namila to nasigay 所以他也写信给教会。 sa ila sa tutulungan pati kami to kiukay 我们来看腓立比书 Pilipin kita itini Filipisyo 第3章， Filipisyo dahil sansyo 腓立比书第3章12节， Filipisyo sansyo juniset 腓立比书3章12节。 Filipisyo sansyo juniset 从这一节经文，我们可以看到保罗自己的改变。 Itini to na sa iko haway masapin ang umita ko ni Kafarit ano na ni Polo kuninan 如果我们从第10节来看， ano na itini to na dahil jiset ko ni Kapi Oshi numita kami sa pinan 他认识耶稣，相信耶稣， mapana ay ito pagkasuli na ito si samaan 而 sila 且效法耶稣的死。 Ilan sa kunikapi hatatan ng numila po patay ni sama. 而且12节他说：“我不是已经得早， Ipili ko na chuli sa susuan numila hawi po para po yung tuka ko hanimaan. 也不是说已经完全，
Ano sa hawi kitsukay ito kako hanangay limaan. 我乃是竭力追求， At ang misa ito, ito ka pamilog ko kami initangin. 或者可以得着基督耶稣，所以得着我的。 At kay hawi ko bakaraoy ka kutuya hati at pakaraoy niya sa mga Kristo ako na. 所以保罗他知道什么是永恒的， Mapanaay ko na si puro umangkya nakatakot sa hanangay. 耶稣基督才是我们要追求的。 Dengan ci sama kutulungan ino at nakatakot sa ito hasa sa itsul numita amirpal. 所以我们大家相信耶稣了， Sa kutulungan ino kabanak numita ci sama na 我 nini. 们要效法主耶稣， Hatata naman ito numita ci sama. 而且我们要不断的竭力追求。 Dengan san hawi sa kapituras kita ami sa itsul amirpal. 从这一节经文， Begitu nito na si kutuninan. 我们分成3个面向来思考。 Kali pulo hanumita kutulungan ino bisaharatan numita. 第一个， Sa zay. 信仰的迷失； Begitu ini puya karakter segitu ini pisingko hananay. 第二个， Sa katusa. 信仰的认知； Begitu ini ika fana ana ito na ika pisingko. 第三， Sa katulo. 信仰的追求。 Begitu ini bisa itsul ami hitami hanay segitu ini pisingko. 首先，我们来谈信仰的迷失。 Ayaw hanamita kutulungan ino ni karakter segitu ini ika pisingko. 我们相信我们真教会是得救的教会。 Mapana kita pagkasukli na si Isutyo kay hawi ya makitingay hananay asyugyo. 感谢主，我们得到了主耶稣是给我们的恩典。 Dan siya hamala ko ya ito kita ko pa ini niya sama to ni ko kita na to ni. 所谓恩典，就是说不该是我们的，结果他主耶稣赏赐给我们。 Ura mi kumi hanay to sa usi to mina hawi tayo hanumita hawi kau ni rasan hawi pa ini hananay niya sama kita. 那我们今天得着了这么多的恩典， Ano ini kita hawi kaya lupa kasi hay ko na kita to na mi kumi. 我们已经得到了吗？ Mara ko ya ito kita hakya. 我们完全了吗？ Kaya ito kita hakya. 所以我们要想一想。 Handa ami sa halatan. 有时候我们想说，我已经受洗， Ano kay hawi mapasing niya ito kako. 我的罪得到洗净， O laraw sumi kumapo hawi mapurat sa ito. 而且我也得到圣灵了， Miray pa sa kaputukan sa ahimo. 有今天我的凭据。 Miray ito ko hapaya na makamit sumutiti ni kakarayan. 但是我们能够很有把握的，将来可以得救。 Kau dirasan hawi ira ay kurang ni matay cokat sa siyuray hawa paulit ka ko sanay ha. 并不一定。 Ara kay hawi o hati ato na nakalusoan na mintahan ni maan. 很多大学生 Luma hawi arman ang antay kasi. 进入到这个大学读书， Misutun tayo tayo kasi amin pilit. 尤其现在大学院校很多， Mga anini hawi kahailan no tayo kasi 进去容易，出来很困难。 Mi sumut hawi ako tayo. Kau sama sa hawi tayo ka ako tayo. 所以大学生如果不努力来学习， So tayo kasi ang sa isa ami hadatan ng sang hawi. 就可能无法毕业。 Lalu kay hawi at saka lahul tayo ami suzukiw. 我们也是一样， Ano kita to hatira ito. 受洗了得圣灵的， Naikuran no ni gabi pasini gumita mira pa ito fan sa ating kita. 这是一个开始。 Sa tapangan ko nina. 真正的就是要开始要努力追求。 Usually, nai hawi ni sa Israel ko kita ami nalapan. 所以保罗他有这样的体验。 Sa Israel ko hatiray amaniptay ng nanipolo. 虽然我认识相信耶稣， Mapana ay ito kako, pagkasuhin na ito kako, chisamaan. 但我不会想说我已经得着，我已经完全。 Ikaw rin sa hawi away mo kung haratan naman ko to. Pagkarap ko ito kako hawi kanju to kako sa Nepalosor. 我还是在努力追求。 Tatabi sa isa, lahat ang ayaw kako na hatili. 举个例子来说， O hang ko ni kapatinan ko hawi. 我们大部分都已经得到圣灵， Hindi sa laro maay ito hawa ano pa. Na ito ko, milay pa ito, pansan ito. 得到圣灵之后还在求圣灵的有多少？ Kau rin sa haw, milay pa ito, pansan mo hawi ito. Misa isa lai mo, saka pinayabaw to, pansan mo 其 akway. 实我们每一次祷告还是要求圣灵的充满。 Do hati na kita hawi, ang inuri kita hawi, misa rumasay, kita to, sa katubusaw ng pansan mo 所 gawas. 以我问过几位弟兄姐妹， Sago isa-isa ito makoto pinapina si May ano sa hawi pa inay na sa 那 ligaga. 你得到圣灵了吗？ Minay ito sa pansan mo gawas. 感谢主得到圣灵。 Ang kaya siya to gawas sa panglay pa ito kako. 那你有没有继续求圣灵？ Ang sa isa lang yung iso to, pansan mo gawas sa 传到我得圣灵，还为什么还要求圣灵？ Ang tundo siya, minay pa ito kako, umang sa isa din naman ko. 那我说你求什么？ Umang kumikita-kita gusto hati na ito. 比如说求你赐给我健康， Nanay pa din suga ko tiko tayo tirin naman 让 ko. 我的科业能够顺利。 Nanay hawi kakak naman ko tiko naman ko hawi, labaran. 求主耶稣能够带领我的全家人， Nanay sama hawi, kulitin ako numiso, paluluman naman ko. 求主耶稣保守我的孩子，我的 Nanay 属 yung 难。 sama hawi, ibaran ako numiso, wawaso na naman ko.
都是为这些事情在祷告， Satu, kuninan ko tutungay no, misa isa ko hadin ay minuli. 这是不够的。 Sahaya iho katang kuninan. 我们还是要竭力来追求圣灵的充满， Kira yung kuasa sa itsa, rin namita amir pernitang ito ni katumas na fansa at mo 因为 kawas. 得到圣灵不一定将来会得救。 Sama na hawi, miray ito fansa at mo hawi. Pos rin, away ito kuasa suaran to sa sumot itiniti ko kanimaan. 就像马太福音25章的比喻， Hadira tulungan pati na ko itini matay din medyo bosyo. 有10个童女， Iray ko lamang mutot ni mutlan na na papahiyan. 有5个聪明，有5个愚昧， Iray ko lima to palatangan, iray ko lima to makaraan. 他们在等候新郎。 Kami sa talat sa lakula ha, painay na ira. 哎，那其中有智慧聪明的，他们都准备有。 Ya, ura, katanukan tura dari matula matangay hawi, sa uling hawi, iray ura karaw ng hawi, zupiay hoto, marusima ng hila. 新郎来了， Iray ito kaya painay. 新郎就迎接他们， So uling hawi, mitsa kami tumuh, kaya painay sa nanan. 然后呢进入到这个房屋享受宴席。 Kali ito sinahawa pa sumur tuya, rumah namila amira ko ito ya, kayo pahihanan na taka. 另外5个愚昧的童女， Kau lihat hawi na lima, ada ni tiang makara ay di besaran papahiyan. 最后被关在门外，哀哭切齿。 Ya, tata di rumah ka kungkung di paputar menurut kuatis umangit. 这个油到底是什么？ Ya umang pura sausin ora si mana 是指着圣灵。 opat aku tu fansa ati mo pura sausin. 那5个愚昧的，他们也有油，但是不够。 Away di maan ko siwa pura dari matulak makaray ha pahin kau sa ira ay ka saka asem. 所以虽然有，但是没有办法进入到这个屋内来享受丰盛的筵席。 So yung napakapanak ko na hay lai hawi mata mo hay sa mo tay so awat pa pakara namin sumur to na pitakan hananay ko katfa hay Jesus. 我们的油有多少？ Ako ay kusiman mo mitahagya. 是到这个怀子骨吗？ Lain ay paki-pakihan ha. 是到膝盖吗？ Tadi ditutulusan 到 ha. 腰部吗？ Tatulisan 还 ha. 是超过我们的头？ Ang sa hawi matunay ko kita maturan hagya. 我们要追求充满。 Hanta ko ni sa isa mo kita to ikatumas. 那另外， Ulungan sa to hawi. 所以说在马太福音7章21节说， Ay hindi matay din na nasyo ni Juise. 马太福音7章21节， Matay din na nasyo ni Juise. 这里提到， Itinin ko bisata. 凡称呼我主啊主啊的人， Uya mi pa taparay to kawas-kawas sa nakatamtaw. 不能都进天国， So ka purong saan kami sumut itini kagarayan. 唯独遵行天父旨意的人才能进去。 Usengan uya nitutuwa ito, napalusoan mo may kakarayan hawi ko, mami sumut. 我们有圣灵， Sila ito fan sa ating unamita. 但是没有竭力来遵行神的道， Kaya sa hawi saya kami sa isa kita miripun bisa lusto kimah magawas. 将来也没有办法进入到天国。 Siyolay hawa-hawa hapakaraan namita, kami sumut kakarayan. 所以保罗他说，不要竭力追求。 Sa irasa ko lapay mo, ni polo hawi, isa isa lanto miripun ami sa ngun sanay. 雅各书说， Yang kufusyo kini kuswa 我 hawi. 们不要只有单单听到而没有行道。 Tama ni Sidi, nasa ipitigin kita to kimah to gawas at sa kapi patas ka kita pinipinangan. 我们晚上安息日聚会， Manunang tayo to ang suri chito 我 kalusyokan. 们听了道 Mitagin kita to akasi 理，我们要思想， handa ami pitzay sa halatan. 而且我们要靠着圣灵把它行出来， Sarong sa namita ko, pansaan mo gawat to, haitsun kita pataskan. 这样才能够让我们保守在主的爱。 Ano handa namita hawitin, sa rumaayno-ayno gawas ka maimer kita. 所以有圣灵要加上行道。 So, ino to ko fan sa ating mo gawas hawi, patungaran namita itin itaskar ka na. 第三个， Sa katulo, 有些慕道朋友 lumaong sa tingilay awitan. 还没有受洗就得到圣灵， Sa ho ka pasilin, nilay pa ito fan sa ating mo. 他也可以得救吗？ Ano han hawi, mapaulit sinahaw. 不会的， Suwa. 因为他的罪还没有洗 Sa 净。 mga sumit na raw nila hawi, sa ho ka sigit. 他得圣灵，进一步要接受合乎圣经的洗礼。 Nilay pa ito fan sa ating mo sa ho, tudong no ha, kana ay nila pakasulin ami pasilin, mikro to na pala sa ano kaos kira. 所以我们说，得到圣灵不一定会得救。 So, una suwalta nila hawi, nilay kita to fan sa ating mo kawas hawi, alam tak hawi, sa ho ka at lang, mitsumok itini itingko. 就是要充满， Uninan mo lang suwalta to, tumasin ho, 还要行道， taskarin ho, 还要受洗。
Masini o. 所以从保罗刚才腓立比书3章12节所说的， So ibig ini dia soal ini ni Paulo Filipisyo 3:16 na soal. 我不是已经完全， Bukan ko hawi ko sayay ho ka kiksur ka ko. 我不是已经得早， Sayay ho ka pakara ko yaitu saka saan ka ko. 就是告诉我们要竭力追求。 So una pagkakanak ko din na hawi. Nasa itsaran ito numita ami lupal mi samot. 主耶稣在讲道的时候， Niya kasi si sama hawi. 也讲过一段， Nilay ko say to patinang ko numita. 那就是这个很多人他虽然信了这个跟随耶稣， Aru manay ko ikuto kay si samaan. 但是没有在追求。 Kalau dia sa hawi sayay ho ka mi utut tatataot sa mi sa itsa. 有的人是为了要吃5个饼2条鱼， Sama hawi rumah o sa kumana o sa tuya pang tuya futing sa. 有的人是要看耶稣行神的迹， O rumah hawi mi kutul hawi sa piana o sa to kisiki ni sama. 好像外面的人在看变魔术一样。 Macam tu mi musuh ay dini paputan. 有的人只是没事好奇跟着众人来信耶稣。 Kalau terkait hawi dini ka fuhad niya ka pakat numira ko tulong ay nuni kapi sinsimas numira. 有的是为了病要跟随耶稣， Rumah hawi sige dini rapi kuni kapi sinsimas numira. 没有真正的要追求耶稣基督。 Away po ya sorry, na ito nila hanggang na ito sa kafana. Aw ami mugmug sige samaan. 所以有时候聚会变成形式化， So hawi ko hakila ay api tutok hanggang na hawi umisukay sa ukarupina nganto. 安息日到了， As kuniti malaw 晚 ito. 上聚会到了， Malaw ito pihan kaya. 不来不好意思， Sa misi sa katay ni kiu kay hawi tatsuan ko na pisi sa. 就来到教会。 O katay ni kiu kay kumaay. 人家唱诗就跟着唱， Miuli susan ka hawi umatiyo ang bigatiya. 大家祷告跟着祷告， Minuli ko kaput hawi minuli sila. 那么有活动就一起来参加。 Ira ko tayo kiu kay hawi tuno hotong hawi ni kila. 没有个人的一种追求的目标， Away kuno paitan na kay ang kukiyo to hasa sa itsarin. 所以想一想， Handa ang sa halatan. 我们是否也有这样的软弱？ O ilay hakini ko hanay ani ka tatansa tanima 如 namita. 果有这样的话，我们要调整过来， Ano yung nalay hawi handa ko ni kapasa siyo to palusot namita. 我们要效法学习保罗的精神， Hatatan naman namita ko sising ni bolo. 要竭力追求。 Ilay ko misa itsa. Ray ami leper ni salmut sa hanay palusot. 主耶稣说， Uswa ni sama. 被学上很多， Arong manay ko magtusay ni 但 namin 是 sisip. 得救的很少。 Kalau dirasay ka ako makitingay. 所以保罗他虽然竭力在追求， So yung nagsipuro ko na sa itsa. Lahat ito nung permi ni tangit hawi. 但是他每一天还是战战兢兢 Kalau sa to sino mi akataya hawi iti ay sa tsaka palusot namita. 来追求得救。 To sa kapakara ko, yung syoray makiting. 他很害怕， Tilka tiani sina. 我传福音给别人，自己反被弃绝。 Inanin ka ko mi patunan to fukuin ta sa ikuray hawi siwati ka gawas ka ko. 所以今天我们相信耶稣，我们要有这样的想法。 Siya animi kita ni pagsuin na siya samaan haw patungan ng tapa tira palusot namita ni halata. 第二个面向， Sa kusa kanan nito ha sa sakinangin namita. 信仰的认知。 Tulong no katamu mo ni ka panak namita to namin singko namita. 我们来看《生命记》第7章，《 Dili namita tini simeki dai na siya. 生命记》第7章 Simeki dai na siya. 第6节 Dayok se 到第7节，《 nasa dai na se. 生命记》第7章第6节到第7节。 Simeki na siya lok se tagasa na se. 6节，因为你归耶和华以神为圣洁的名，耶和华以神从地上的万民中拣选你，特作自己的子民。7节，耶和华专爱你们，拣选你们，并非因你们的人数多于别民，原来你们的人数在万民中是最少的。摩西告诉以色列民百姓， Ila ko palimaot ni mo si ito Israel kinaulan. 神拣选我们，特作自己的子民。 Ang tusen no kawas kita how to ko Kristo maluko kinaulan numila. 今天我们大家也是一样。 Ang ini kita hawi magsatay kita. 能够从万民万族当中被耶稣拣选，这是很奇妙的恩典。 Migiti to na nikapuro nanto nang kalututo na si kay how tusen no kawas kita to maluwa numila hawi ya kapaka ana na ami kumi 不是 kunina. 我们有钱，不是我们很聪明， So ako na kay si hafay numita ang sa hawi ko ka tanong numita.
那主耶稣就偏偏把我们拣选成为他的儿女。 Araw hanahaw itingisan na kalutsaan ni sama ko ni kapikutus mo ito maluwawa ang milakina. 有一次我跟一位协助灵恩会的传道去海边， Hirap sa ni atahaw mi kahapya kakutuya mi sama ay ati ko siya mi yung kay tay idiyaran. 因为刚好是在织田教会， Sama itinay sila ko hay kay kila. 那时候我注目那边， Mi tanto ay kakutira. 协助的传道是西区泰雅族的一个传道， Walang sama ay ita ko sa gusto kay hanay itinay iti tutuko sa pasarti ko tanong ko hanay. 他说我们去海边， Tayo tayo iyan sa 我就陪他， Ito ko tulungan ko ni kapit lumakot sila na kasabay. 他就开始捡石头， Tapang magkakin to pagkakot sila. 都这么大这么大， May kurami putpulan nila. 哇，这边一堆，那边一堆，这边一堆，那边一堆， Taringan nila itira. 车子开靠近一点， So, kaya to siya ako patupulan. 然后我就帮他抬， Dagang doon lumago kami sulot nila. 石头放好，前面的引擎前面就翘起来。 So, ikarta na ita to pura kira kayo sa kakakuyaw sa kuno ayaw to inchi. 但是我怎么看那个石头一点好看都没有， Sa pinapinan, kung araw pura kapuro iso ay pura mga ay magapahay hagyan. 但是他觉得很好看。 Kau rasa ulang nila mata kami araw ay otak makapahay ko na kapuro to ni sana di mura. 微信的人看到我， O tahu ka bisisimas ami tapan kita na. 可能没有什么， At away kumaan sa na ito. 就像哥林多教会 At sa to kurito at yukay, 保罗勉励他们。 yung kahit sa ni pulot sa mga. 神拣选我们不是像这些愚昧的啦，没有什么地位的啦。 Ami utos ko kawas kita na hamatsa ka ito la makarakaray kita away ko taka mo na kamaruan kita. 虽然世人看我们没什么，但主耶稣看到我们是宝贝。 Now, kita pa rin mo karutan kalau kita ng saya ka, sama ni kita kalau sa mita, pa rin ko kawas kita ng hawya, tatama na ikatarong muno ka na kita. 没有什么公平不公平。 Away ko ya sa kakinihay, sa karaya sa 我 nanay. 们去买衣服， Ano sa hawi, mi asa kita to likod. 哇，这么多衣服，我就挑选这一件。 Taring sa kura likod hawi simsim hasu tsitsay. 买鞋子也是好多双，就买这一双。 Di hay mo kutsu tuninan hawi, kat tsitsay kung simsiman miso. 我喜欢。 Oray ka kung kina. 主耶稣拣选我们也是这样。 Mi kitus, siya sama simsim kita ng hatira ito. 全世界几亿的人口，结果把我们拣选， 全世界好能就我不当到好一mana ta ma nila kita 成为他的选民， maru finauran namila 成为这个他的儿女， maru wawas utos namila 成为天上的国民。 maru hakukumin ni tinega kalayan 所以我们有这三种宝贵的身份。 sa iray ko na to tuninan to takamanay atiren namila 我们看彼得前书第2章， Jadi namita i bidiro chinsyo dai misyo 彼得前书第2章， bidiro chinsyo dai misyo 我们来看第9节。 Jadi namita i dinitay gyose 彼得前书2章9节， bidiro chinsyo misyo dai gyose 9节，唯有你们是被拣选的族类，是君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。阿门。这里头提到，我们是神所拣选的百姓。 Wala sulit ini hal i kita kata umi itu sanu kawas itu manufan sare hanan pinaunan bilang 既然主耶稣把我们拣选成为他的选民， sa itu sendi sama kita malu minsyo no bilang hal i 我们就有这个责任。 kira itu ko manus kining 我们的责任是什么？ man pura sikining no bilang hagia 宣扬神奇妙的作为， upatenak kita kuya katamanay kafakaan hananay na pinangan na kawas kulinan 不是宣扬自己。 so ako papasakat kita apatenak tuno niya 社会上的人不断的宣扬、夸耀自己， Di dini tuno kami siya kay hananay karutam tao hawi pataskaray ano sa hawi patsakatay ko tirun no bilang 去炫耀自己的口才能力， Hindi ato hawi au fanak mabumakiman ano sa uitsan mabukatamanay 夸耀自己的财富， Sabi ko may patsakat numila to ni kasi hafay numila. 人不断想要追求哇有名， Misay sa hati ya karena kulit akawan tagaman kacingan mabasa. 但是我们被主耶稣拣选， Kau dira sa kita hawi masimsi kutusan ni sama. 成为他的选民， Maru finauran numila. 我们有责任， Kilay ko sining 就 numila. 是要宣扬主耶稣基督奇妙的恩典。 O patna
pataskan kita, ia takamanay, kapakan, pinangan ni Yesama. 就是要传扬主耶稣的福音。 Au siya pinahapat na to fukuin. 那么第二种身份， O sa katusa atirang 我 lumitahaw. 们看约翰一书第 Dili 3章， Yohani dai chikumi dai sansyo. 约翰一书第3章 Yohani dai chikumi dai sansyo. 第1节， Dai ise, 3章第1节， sansyo dai ise. 你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女，我们也真是他的儿女。世人所以不认识我们，是因未曾认识他。阿门。看到这一节经文，大家有没有特别的感动？ Matili lumita ko na siguro ni nang dire untuk upis nika kanjun kalau sa misuham. 我们本来不是神的儿女， So waktu maluawat no kawas kita dia ho 但是他拣选我们， kasan hawi simsimin lumina kita. 赐给我们他儿女的这种尊贵的身份。 Tayo nila kita hawi tuya maruawat ning hadita kama kanay atirun lumita. 所以有的人说， Ira kuswano kerutang tao. 我是某某人的干儿子， Uka ko hawi ya karawawaan ni manima kako sanay. 哇，某某人很有名哎， Saman hawi takamanay kungangan ulang tang tulanan. 哦，他觉得很荣耀。 So hatang mga ano karawawaan ni kako hawi ay kasapaan mo na ulit 哇， mo. 如果大家成为现任总统的，哎呀，这个干女儿的话， Ano sa hawi ya sodo ano hati ni haw maano kita haw karawawa ano ira kita hawi. 如果被成为郭台铭的干儿子的话， Ya si pai so ay ko na chiko tayo min hawi karawawa ano ira kita na. 真的很荣耀， Tataku kasapaan to ko na ulit no miso dia. 你会感谢他， Sama umikiti nito pa ini no bila hawi bikan siya kiso. 而且你会跟别人讲，哎呀，我是谁的干儿子、干女儿。 Ratso wa kiso hawi patnakan no miso hawi uka ko hawi karawawaan ni makapo karawawaan ni makagosan. 但是我们成为万王之王、救主耶稣的孩子， Kau nila sa hatan ko na mita atil hawi udoaro hawi kawas pula tauki wawa 我 kita. 们有没有想到这是多么的尊贵？ Ma tangali no mita hawi kaka ayo ni mani makuli katakaman na ulit 我 no 们应当很高兴说，我是信耶稣的，我是耶稣的儿女。 Ay mahalo kita para kita kana hawi umisi si masay kako wawa no kawas kako handa. 但是有的人啊，在外面吃饭，连摸斗都不敢摸斗， Kau dia sana tadi paputar hawi ita sa mo umuyan sa to katumo ami mukto atsa. 怕人家知道你是信耶稣。 Anu mukto sa kako hawi mafana pula sa piaw no makomisi si masay si samaan. 我们在军中， Iti ni kala sufita ya. 刚开始也不太敢摸斗， Tatang sama hawi sa katumo ami mukto. 后来我是信耶稣的，我要勇敢摸斗。 Ay sayo sa atin na hay. Mangkaw pala ni si Simas kau ci sama wahan ko ni kami mukto sa 从那个时候，这些这个当兵的朋友啊，这些同僚就说，耶稣，耶稣， Kami dia sa tapang hawi ci sama adalah pangangan. 哇，看到你耶稣啊，就觉得啊，感谢主，是耶稣的孩子。 Parang mereka ye sama san au kasia ko wawa ni sama kau sa kanaraw. 所以我们能够得到父是给我们这样的慈爱， So kita hawi pagkaroon ito na ito aday ay no wama mita. 成为耶稣的真儿女。 Maru uso ni nay awawa ni sama kita. 所以感谢主。 So kita kami kan siya ci samaan. 谈到儿女的身份， Dahil ito no maruwawa ay no kawasan na atilun no 我 kita. 们想一想， Handang sa halatan. 我们跟这位在的天父的关系如何？ Ako kangkit no mita to na aday ay hananay awama mita kakarag sama na 是 hakya. 很亲密的，还是很疏 Ni 远？ katatu pun sa na hakya ansa hawi media sa hakya. 雅各书里面有记载， Hindi ni yang fusio ko sual hawi. 我们要亲近神，神必亲近我们。 To pala na mita kuya kawat so katsa ni to pala kawas kita na. 主耶稣很希望，也很期待我们身为他的儿女，常常来亲近他。 Minanay ci sama ami satara tu wawan no mila ami tu pala sinana. 常常来到面前祷告。 Marami kaganya ayaw no mila ami inuli. 如果我们孩子回来了， Ano yung wawan no kita ami nukay na. 苏娜回来了， Ano kayo ka sunan no 爸 kita 爸妈 na. 妈， Awama 爸爸 ina. 妈妈，哈利路亚！ Ako ang amamo haliluya. 会 Saan? 不会很高兴？ Pwede ka habag no mila kila. 甚至呢会很期待，哎，苏娜赶快回来， Ami satara kita hawi ay sunan ko to na hawi kan kina ami nukay magana. 过年赶快回来， Pafilungan to minukay. 或者是平常打电话很高兴 Ano 的接 sa 电 hawi 话。 ay sa pinukay ko yan sa ate mo hawi hamak saan. 天父也是一样。 Wama itay kakarayan sa hati ay. 如果我们
离主耶稣很亲近 Ano tu, kung saan ko ang kasasungain kita sa isamaan. 我们就与魔鬼就疏远 So, biasa itu kita si akumaan. 我常常举个例子， Mahal din ito hawi dapat tinabuka ko. 比如说这个麦克风是主 Ano hanggang na suwar, na may kufung tuninan si sama. Ano dapat 这个 tinabo. 左边的麦克风就是魔鬼的地位。 Una, patian to na may kufung hawi o kamaruan niya kuma. 我们离主越亲近，离魔鬼就很远。 Ano ingin sa kita si saman haw o media sa amaraay kita si akumaan. 离主耶稣很远，相对就离撒旦很亲 Ay, 近。 ano, maraay kita si saman haw ito puray kita si akumaan. 主耶稣希望我们离他很近。 Kako may hunanay ni sama haw ito puro kita cinanan. 所以今天我们有这样的一种恩典跟身份， Anini iray katiray kami kumi at tirangan sa namita. 我们要感谢主。 Kansya namita si sama. 第三个，我们成为天上的国民。 Sa katuro haw to may no, maru haw kumi no, tinay kakarayan kita. 我们来看腓立比书第3章 Dili namita ni Filipisyo tayo sansyo. 20节。 Ni Giset. 腓立比书3章20节， Filipisyo sansyo ni Giset. 3章20节， Sansyo ni Giset. 我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。阿门。这里提到我们是天上的国民， Usoy din hawi tatawag kakarayan makukumin kita. 既然是天上， Hindi ni kakarayan. 我们的盼望永远在天。 Mi hunanayan namita iing hawi iray kini kakarayan. 我们今天所盼望的 Mi hunanayan namita anini. 是天上的还是地上的？ Kung itinay kakarayan, ano sa itinto sa sekarang sa? 我们是从天上来到世界， Kung kita hawi na itinay kakarayan to, tayo itinay sekarang kita. 我们的户口名簿在天上。 Usually, na ito no, di tayo huming afkuming po namita hawi na itinay kakarayan. 我们受洗之后，名字记录在生命册上。 Sama na hawi na ikulang nagkapasin niya hawi ng mga namita, batili tayo itinay sa kaulit ang mibo. 我们永远的家是在天上。 Nakakausay na ratsuran namita hawi na kakarayan. 主耶稣预备好， Mita na tayo to niya sama. 那我们来到世上做什么？ Tayo hindi ko na sekarang di mana kita hawi. 是要荣耀主耶稣， Upat na sekarang kita kasapaan niya sama. 来完成主耶稣托付交代我们的工作跟使命。 Umami palaci kita to, paikan niya sama to tayo hato sime namita. 我们不能，哎呀，已经来到世上，结果爱上世界。 Haman hawi, idin to na ito, kaya ano ito na sekarang kita hawi, wa iti, ni sa to amahan na ko, nika urah namita. 这样对主耶稣不忠心。 Ana hati na hawa saya kasat, saya korosot namita, ami ko to siya sama. 举个例子， Wahang ko nita pa, tinapuna. 如果你被派到美国成为我们台湾驻美的大使， Ano sa rin na kiso hawi ng Taiwan, kiso hawi, ni ampayan kita kiso tayo ni dini padaka maruko ya taksi ananay. 要完成总统国家交代的工作， Sila haw maruko kaya kay mo kita kitsin na masasungay mo itilay padaka. 结果去那边1年还好， So rin na hawi, ano sa bitsan han nahi ho. 到了第2年就出问题， Sa sa bitsan hawi na tumunday. 爱上美国了， Naurahan sa nito to padaka. 结果呢没有完成这个国家交代的这个大使应尽的责任， Sa to ka jin ya piutsur no kita kit na Taiwan masasungay to padaka ananay skining. 甚至不想回来， O dengan sa tahon ni, kaya ini Taiwan naman sa to. 国家对你会怎么样？ Sama saan ko kalau sa to kita kita 总 isunan 统 lagi. 会高兴吗？ Magura soto dalam yung suray. 他觉得说你背叛国家。 Kiso hayo ni ang itu kita kiso. 我们既然是天上的国民， Sa kita hawi ulitin na 传福音， tayo ito na sekali kapataran to fukuin. 完成主耶稣托付我们的使命。 Grazie kita to ya ikan ni sama hananay asime. 结果我们爱上世界， Arahan haw itini ko kanak maura to nasikay. 结果不想天上的家 Sa 乡， to kasapi no ka si haratan to itinay kakaran na rasulan. 违背主耶稣交代的事情。 Auranan hawi iso angay kita, miliangay tuya pasikining ni sama naman. 天父也会不喜悦。 O may tadi kagalayan hawi, awa kunikahamak namilang kita. 所以虽然我们在世上， So hawi itinay kunikalit na to na 但 sekala. 是我们的心要仰望天上。 Kasi saan wala kolosok na mita hantang sa tara si tini kagalayan. 我们来看腓立比书第1章第8节， Pero yung namita tini Filipisyo isyo na hasit. 主耶稣对我们的期望。 Utulong mo sa tara niya sama kitanan. 我们看1章第8节， Filipisyo isyo na hasit. 我体会基督耶稣的心肠，切切的想念你们众人，这是神可以给我做见证的。阿门。
保罗在这边这样说， Sa ko palimuot ni pulo itini. 我体会主耶稣基督的心。 Mari tayo magkoko o kalutsurutso hatratan ni Kristo. 保罗每天在想， Tolo mi ami sa haratan ko na si Tolo. 我要如何来让主耶稣喜悦？ Sa manan ko pa bisa isang kaguhaw ito, Muhammad maurah ko na si sama. 所以他天天想，我要立志讨主喜悦。 So ito mi ami haw iwa ko to naman kisi tumako ami sa isa to kahamakan di sama. 一个孩子， Sa awawa. 如果每天想， Tolo mi ami kami sa haratan sina. 我要怎么样让父母快乐？ Sa manan ko ang bapakahamag ko wama ko inak 如 namagaw. 果他是学生， Ano mi di kaya China. 他就很认真读书， So katsa umami sa isa kami tiri China. 殷勤的参加教会的活动， Marami katsa hawi sangka to hotong no kyugai. 不敢犯错。 Tsaka tumulong China patrats. 我们如果有这样的想法， Ani ay ko kiray afalutsot kami na. 我要怎么样让主耶稣喜悦？ Sama na mako nga ay mahamag siya sama. 感恩奉献， Ay hindi pakingking na. 随意奉献， Itinjo ko na i. 常常祷告， Malat kami inuli. 思想神的话， Isa atang to suwan mo 一 kawas. 起做圣工， Malalik amatay ko kawas. 而且谨守遵行神的道， Miiman mifutlo to aran mo kawas. 主耶稣就很喜悦我们。 Itiya ang mahamag siya sama kita na. 主耶稣他很希望能够住进我们的心。 Di ko na na siya sama marunong tinipalutsot kami na. 我们每一个人都是神的儿女， Kita sa kay tumakay sa to ay wawa niya sama kita. 主耶稣他每一天在我们心门外叩， Ci sama hawi tulong mi ami akaira jadi paputan no palutsot kami ta ami kungkung. 很想与我们同在， Miho na iching hawi bigi hati kita na. 但是我们要懂得开门。 Tawag sa kapanak kita mi fo ato palutsot akawahan na kita. 主耶稣要永远与我们有密切的关系。 Si sama hawi mi hona na hawi in hawi matu perku kasasungain mi kita na. 所以我们大家一定要竭力追求与主耶稣保持密切的关 So 系。 kita hawi sa itzel na minta ami permintaan nito kasasungain mi kita sama. 所以这是信仰的认知。 Uninan kuya pasara rumah ay kuya kapanak namita tunan ikabisingko namita hananay. 主耶稣是我们的天父， Si sama hawi wa may kakarayan. 我们是他的儿女， Wa supos na mila 他 kita. 是天上的国民， Ano ko kuming kakarayan 他 kita. 是神的选民， Taka o minsyo no kawas kita. 我们活着是非常尊贵。 Mauli kita hawi tasama naik na tirun namita. 第三， Sa turut 信仰的追求。 tutong ay no ikapi reper ni itangit tunan ikabisingko hananay. 我们看腓立比书第3章 Jadi kita tini Filipisyo dai sansyo. 13节到14节， Jusan set tarasa juyong set. 3章13节。 Sansyo jusan set. 弟兄们，我不是以为自己已经得着，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前。14节，向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面招我来得的奖赏。阿门。保罗这样说， Sabu suani polo. 我不是以为自己已经得着， Bukan ko hao cho ko apakara ko ya ito kako sagasaan. 我只有一件事， Bukan sa tema. 就是忘记背后，努力面前， Natawar kami kung yan na kay Korea sa itso na ayawan. 奔向标杆。 Iti at sumi kami sa itso to ya tek. 保罗讲到了这一句话， Sumot ko na si polo to nila 我只 hao. 有一件事， Bukan kira ko sa tema. 什么事？什么 Uman 意思呢？ man man imi to nina. 就是说，我的生命只有一次。 So imi to nina hao uli mako kina sa ito. 我们的生命就好像一支箭， O uli kita maca kay to pana. 那么要击中那个红心那个标靶。 Oriya mi chura andor ka hangangay haway tama. Ano numita mi pana? 我们的目标只有将来能够进天国。 Umukuhyo numita hawos ngan tsay ni so mo hindi kakarayan. 有一个人在挖水井， Ayo tsay hawi mi kurkuray to tepun. 这边挖那边挖都没有水， May tepun din bisa tepun tira haw tsay saka ira nanong. 挖了10口井都没有水。 Mutat to lang mi kurkan karado mi hawi aw nanong mapuar. 好，经验的人告诉他， Iray ko ko yuko tayo kinay at ang kawahananay. 你每个水井都挖这么浅就停掉了。 Kurang miso ka pantay saan to miso. 你花那么多时间挖10口井没有用， Sa akin, ay sa kuraman ako na yan, chika nung isa mamutok to kami kukuran sa aw, kapok. 你专心挖1口井，挖深一点就有水。 Ano sa tsatsay sa kura kapi kukuran, gusto mo muna na
这个也是我难弄啊。一个目标就够了。这再不能目标好，马上没到。所以保罗他知道信仰要追求的目标只有一个。所以我去保罗好嘛，反正好一点，你都那个辛苦好出在，我都弄好嘛目标上来。所以他就忘记背后。所以过来呢，过来啥大哇，都弄没了过来，一个。一个赛跑的人。哦，准备给他们看。我也想到啊，家里的菜还没有弄好。准备该进了，每个时候什么你给他等好一嘛咋个多几年？跑步的人不想说啊，衣服还没有洗，衣服还没有，这个碗还没有洗。准备该进了好一啊，我让你管那么不好一，再搞发早一我了，该进了把做个发那我惨惨。他只有一个目标，就是能够达到终点。我很难，这个目标咖喱鸡，包括好一几万，但是这里不该提了。我们奔跑天国路。哦，准备该提来给你听过。不要忘记背后。Orang minta kuat ikut minta. 所以保罗不再想过去的地位如何。所以好在到salah dan cipolo tu kita katakan kamaruan memirahi dia ho. 过去的成功失败如何，他不再去想。Ikut hau masih payah hau yang ada sama seikuai hau satu kami haratan. 过去的这个饥饿饱足不再去想。Oh ni ka betul Tuhan ni kan sahih tu satu haratan memira. 那些都过去。Atau tak difai melalui kai kebulanan. 我们奔跑天国最怕的就是。那些东西都没有忘记。Curigai kita tu tingko kala dan hau yo ka si ami an hau i so pun sana tahu katawaran minta bulan matahari. 其实我们人有软弱。Hau cuma minta pawai kala lima. 我们犯错了，真心向耶稣悔改。Terus kita hau ini falu tu, ayo minta memberi mengenai sama. 以后不要再犯罪。Ikul hau i akan kau akan hati. 耶稣他会赦免饶恕我。So kata kita betul pihiwawa pi sepuluh sama kita dah. 我们过去。犯了什么过错？ Ayah orang memang kita patras meminta. 我们真心悔改。Saat ini ayah soalnya kalau soal kita pilih meminta. 天父按着他的怜悯慈爱饶恕我们。我们ini kerana kami ini asal anu meminta hal itu tu dengan meminta pilih wawa meminta kita naik. 每一次的灵恩会， Bahkan ini itu kalau diungkai hal ini. 悔改。 Bila kita pilih meminta. 受圣餐。 Bila itu kita tu sisa hal 我 ini. 们又重新得到生命。 Bila itu kita tu baru hanya sekali. 完全的圣洁的。 Itu kita avanza tu dia. 但是我们人还在想啊，以前我犯什么错，以前有什么软弱。 Kalau dia salah sakit, orang orang itu bisa ada tanya, apa kalau sebut dia hoi, kalau di mana rumah kau dia? 好像跑步的人， Asal kayak itu cumi kayak tahu. 这个扛着沙包， Di dalam dia nolong tu dia tafuk. 又背着很重的东西， Kita tak kira aku kuyuk numia tuman. 奔跑天国路好累啊。 Cumi kayak cina hoi setai sana. 我们悔改，不要再去想那些。 Memang itu kita soal. Ini apa kalau soal kita hau? Ah, kan tu kata hak kita meminta kena ikuran. 有的人祷告， Roma amin nuri hau. 但他内心有声音告诉他： Jadi kalau soal meminta hau ila kola niha. 呀，你有罪， Ini kurang orang Yesus. 犯错了。 Terasa 耶 Yesus. 稣不会垂听你的祷告。 So, kata tengiri ni sama 你的祷告没有用， Umang kapu dari nuri 那种 Yesus. 声音不要管它。 Irai materi follower kami sahaja terhawa akariwan. 这 Irai 是魔鬼在我们内心捣乱。 irai itu tu dengan nuri kapi rau ni aku mak. 我们要单纯的，我跪下来奉主耶稣圣名祷告。 Ha ida hau yang masak follower kami terus kami nuri. 主耶稣就在听我们的祷告。 Kami tengirai cie sama tu saya nuri meminta. 主耶稣比父母亲的爱还要大，还要深。 Oh ai ni sama hawi kakak ai nuri kata angai ketamur no mari tengah aku ai meminta. 他有完全的绝对的爱。 Sama yang aku kicau hawi sorry naik ada ai meminta. 所以我们要学习忘记背后， Saya hawi yang dia kata dalam meminta hau tawar minta ikut. 过去已经过去。 Ikut tak difai itu. 那么第二个努力追求， Satu sahabat itu dengan mau hasa sakit seran kami sangat sahabat. 他说努力面前， Soal meminta hawi sakit seran berupa ayawai. 我们要努力什么面前？ Umat ayawai itu sakit seran meminta 只有两个。 tu saya tak 第一个， capai. 主耶稣生前告诉门徒的一句话： Cia sama ini sekali hawi paling mau meminta tu tisi meminta tak saya soal. 你们要彼此相爱， Kamu hawi hana mau hawa masa sunat kamu. 夫妻、 Malalamu 弟兄姐妹 sari kakak 彼此相爱。 masa sunat anak ai. 谁得罪了谁，我们彼此饶恕。 Cuma ko patrat saya cimalan hawi wahan munikapi hiwawa cimana. 这个就是我们要努力的面 Oni nak pula 面前。 ayaw itu hasa sakit seran 第 meminta. 二个， Satu sa 主耶稣这个死了之后，升天之前交代 naikuran no nika fokus ni sama ayaw no nika shooting no dia paling mau meminta. 说，你们要传福音， Kamu hawa patana kamu tu fukui hau.
这个我们要努力。 Sa itsen mita to ayaw mita kunina. 我们基督徒要努力的就是这两个， Ano hada hawi kita Kristian sa itsen ta kuna tusa kunina. 彼此相爱， Masa sunga ay kita. 还要传扬福音。 Patana to fukui ni 这个是 sa. 我们的使命跟责任。 Kunina kula sikini hado sine kunina. 一个是爱的责任，一个是福音的使命。 Pero ay hada sikini sa to sa fukui hana dia sikini. 对，这不同一个比喻， Mansara itu ya saya patinaku kunina. 彼此相爱 Masa sunga ay. 是我们的右脚， Kudu ino kawanan uur anu kita. 传扬福音是我们的左脚。 Patana to fukui mansara itu kawi uur anu kita. 所以走天国路一定要用这两个脚。 So hawi lumakat kita tuna nutingko kalada kauna tusa tuna pada pakai awal kita pun kalumakat kita. 彼此相爱，传扬福音；彼此相爱，传扬福音， Masa sunga ay hawi patana to fukui masa sunga ay patana to fukui. 才能够勇往直前。 Na ay ko awas tarayaw. 这个就是我们要努力的运 Ulinan 气。 ko tulong ay ko sa itsan kita tarayaw nanay. 那么第三， Tulo. 向着标杆 Begini ini si ayaw to ya hotot to tetet. 就是将来能够进到天国啊。 Ora suatu dan hawi sura hawi mitsumut itini kakarayan. 我们信了耶稣就是一个起点 Ni sinchimas kita ci sama hawi pipaluasan kunina. 啊，我们一定要达到目标。 Sa mukukyo kita hawi ta sumut kita. 以色列民他们出埃及， O Israel hawi masalat na itini cibuto. 结果好多人在旷野死了， Ano man ay itini ilakaran hawi sapi-sapi sa nito mapatay. 在被神击杀， Ano man hawi jusit sa lugaw sa mipatay. 没有进到迦南地 Sa，kapisulit itini ikanan. 很可惜 Kailangan. 啊。我们信了耶稣， Sinchimas kita ci samaan. 最后快要到天国的大门，结果跌倒怎么办？ Karena sa ikuray hawi tayo itini ayaw na fawahan no tingko hawi maturol kita sama sa to. 我负担维京教会的时候， Minta to kako tiyan sa say at yung kay hawi. 礼拜六下午，我们跟几位负责人到某一户信徒的家， Jadi to rachi to siyo kay to anskulitsi kagam tiyan say arman sa kaka. 因为知道这位老姐妹这个拜拜， Sa mga kapadaan, sige siya agad dito siya hawi. O ya, matuasay si may namin hawi. Paypayay. 身体不好。 Sa ito kang ay buti ng namila. 然后呢，他屏东有一个女婿， Tini ihito hawi kay kulang katlapot namila. 跟这个他的女儿回来了。 Hari na wawa, namila daw kaya hawi. Minukaya ito na 妈 iluman. 妈，你的病这么久都没有好， Kira sa kupaliman na gawin na namila hawi na hawa. Wata, kulit kaarafin bisam-sam may satsat. Ay, sa kang ay ko alam na 屏 di 东 namiso. 啊有某一间庙很神哦， Itini ihito hawi kay kulang tayo may abyo hawi ko. Tara chikawasay. 有的人生病去那边呢，做法就好。 Sila ay chi lati hay tablaw tayo hawa kiren king ano nila. O nga ay mo nila. 我看你很可怜，很痛苦。 Araw na kiso ami ang kiso hawi wata ko kani ataan kiso. 他的女儿，他的女婿就一直讲，就带着他去屏东去拜 Kita 拜。 kita mo na wawa kata po tumila hawa ko sila sa ha isa to hawi kalirito na tayo ito ami paypay. 也没有好， Ito ya tama ay yananto. 但是魔鬼进入他的心。 Kau nila sa hawi itiya kaya to ami sumupura jaro may palutsa. 然后我们去他的家， Na kami rumah numila. 我们还在门口， Ya kawahan 他 kami. 就走出来说：“你们不用来， Ila ko wali ko mo ano nila kami wangawang sa kato kay saan. 把我给除名掉了。 Jumi anto ako 哇，我 sanay. 听了很痛苦难过。 Marang ko follow sa kami ang tengil. 他不是这样的人， Saya pati niya tam daw ko na sa kakahawi. 为什么变成这样？ Mana fahari san 我 hani. 信耶稣5、60年了， Lima ito puro san ko si machi 70 samaan. 几岁了， Nanajunan sa ito. 差几步就到天国 Ako 大门了。 ako awas hawi kan tifawahan kakarayan. 结果就这样放弃，就离开了耶稣， Arahan hawi awang san hawi dia sa ni bila chi 没 sama. 有到达终点。 Sa kata nga sa itini pahitslaan. 对，如果我们有这样的软弱， Ang nilay ko hanay karaniman kita. 我们要醒悟过来， Kalang kanta tali paalam kita. 因为我们信主，将来就是要进天国。 Saman hawi bisin chimas kita ulingan o sa sumul kita din kagalayan. 那今天我们想一想， Anini ang sahalagan kita. 从我们内心的深处来想一想， Sa iti takakamu, hay folot sa numita ang itsay ni sapinang 我 kita. 现在的目标是什么？
umaan ko ng pagkiyo naman ko na hati ni. 在我内心最重要的是什么？ Iti ni follow sa naman ko umaan ko yung kasama na hakya. 是世界呢，还是耶稣？ Muna si kayahan, muna si samahan. 还是追求天国了？ Ang sabi sa isa nito nito no tingko. 还是你追求世界的一切？ Ang sa hawi unang siya yung may ito ng saskar ko kitsul. 很多人目标已经弄错， Ano na itang apo sa nito ito no pagkiyo no mina. 把世界名利享受当做他人生的目标。 Wala si kayo na kamaroan o nga ng hawuhan ang pagkiyo to sa isa ng mapusanay. 聚会啊，没空， At sa kikinisyo kay hawi au umian. 祷告没有能力， Minuli sa mga kaitsul. 更不会想读圣经。 Mga may osyo-osyo, away ito ko harap-harap ng ira. 结果一工作一上班，哇，这个生龙活虎， Matay na ito, hanahawin, sampan to, hamatsa to, o liyo, kung katalik-lik mo nila. 开始努力工作赚大钱。 Ita to kami sa isa to hawan at citan, citan, sanay. 他做什么工作没空呢？ Ira sa to hawin, matay ko to, kawasan hawan, away kong harap mo ako. 他祷告也没有声音， Minuli hawin, aw kong ihangihan mo nila. 这个就是目标弄错。 Kung ninaghaw, mararaway to, apo, sa dito tumukukyo no nila. 所以有一个弟兄 Sa ilagulat sa ligagat, ay na yan. 是80几岁， Hajijunan sa ito. 我在国中读书， Tini iputsong magkakwami tini. 应该从国小， Ano tini umika ko sa siya ko. 国小读书就看到那个阿公坐在最旁边的椅子。 Ano ito ko pula ako, tini pati, ano na akingan, kamaruan. 到了国中 Tani tini putsong nagkakahawi. 也是一样，那个阿公坐在最旁边。 Alam mo siya kung iyana, turo kamaruan akong tini pati,哎，又驼背， Takunuray ka siya akong, 哇，走路要很远， rumakachira ayay ko harang kata na 下 mila. 雨会撑伞， Maula kahawi, chisaw. 寒冷也会来。 Sinahaw, ay maharap ko na siya akong. 哇，以前聚会是礼拜一到礼拜晚上都有聚会， Ni ti ako misyo kay house, at sa numiti kay house tayo, ni sakali, matno, miti tayo pagkakaya, miti hayay. 几乎每一次都到， Turo mi ami ako sa kaya, ito siya akong misyo kay. 中如一啊。 Yan sa tapang numira tayo, ni turas ako iyan na ito. 所以后来读高中了， Ito i-kausong na ko. 啊，偶尔放假回来， Ito kay house, hindi papataka ko kaya, minukay tayo ni Roma. 阿公也是坐在那边。 Misyo kay, yan na, ito siya akong amaruto kamaruan numira. 后来有一次回来看不到他， Ilang ko sa Roma house, minukay ko, ito siya ako. 听说生病了， Ayan, siya tiyahay ko siya ako. 没有多久就过世， Siya alapin, minugay ko siya ako. 参加他的丧礼。 Ito ang hawin sa kanto, susigi 哇 namin. 每一个人都相信这个阿公会得救。 Pagkasakalin ko si Matse, mau kami sa kaya hamang paki, di ko kawas ko na siya akong sanay. 因为他信耶稣，信到连这个一直到生病啊，一直到生命结束。 Sa mga ka-opisin, si Mas, mga siya sa mga iti, ni sa tapang hawtay, ni katsiratihan tayo, ni tulas mo, ulit ko pila-pila. 努力的来追求， Ni sa itsa, ay hindi na permini tangi. 所以感谢主。 Kami kan siya siya sa 啊， mga. 所以今天我们很多的长辈也是一样， Saya ni kita ko mataas ay maki, kaya na mapahamat sa kayo kita. 我们无论如何，我们还是要竭力来追求 Ano 神。 sa naman, kita hawa atas sama, akan namita talayong na ami sa itse, mabising ko. 最后，我们来看一节结束我们下午聚会。 Sa ikuray hawin ka rin na saya sa iwa mila, chito, mahalag nula ako kanay siyo kay namita. 铁撒罗尼迦前书 Tisalonike 正siyo, 5章5siyo, 9节， 9節. 铁撒罗尼迦前书5章9节， Tisalonike 正siyo, 5siyo na 9節. 5章9节，因为神不是预定我们受刑，乃是预定我们借着我们主耶稣基督得救。我们感谢主耶稣拣选， Kasi ato ni kapitutos ni sa makitanan. 主耶稣拣选我们 Ni tutos siya sa makitanan hawin. 就是要我们将来得救。 So, piho na na yung siyo ay hawin, makiti ang mapaulit kita. 主耶稣不愿意有一个人下地狱沉沦， Away ko piho na na yung sa mahal to sa namita na sa narong ay hawin, tayo ni tini ikapatayan ko, ni ka pirnok namila. 因为他用他的保险把我们拯救。 Sa manhang na iti nilo mas ilang namila ko tudungay no, ni ka pi paulit namila kita na. 希望我们将来能够得救。 Nanay hao siyo ay hawin, mapaulit ko ulit namila sa na. 但是我们要得救的话，一定要竭力追求。 Dahil sa hawin ang makiti, mapaulit nita hawin, akasawatan namila sa itse, ami leper mingi tamit.
不要停留在我已经受洗了， Haman iti ya tano kapasin dia ono mina to mapasin dia itu 我 kapwa 已经得到圣灵了， Nansa hoi mina ka ko pansa ani 我将来是可以得救的。 Siyore ka ko hauso ka sa auto sa swa ada to sa sumor 不是这样， sa makila 我们还是要竭力追求。 Sai tseren ono mita mirip kan mitangit 每一天我们要告诉自己， O sino mi asa kaya handa pakapana ko kirang 我 mita 是天上的选民， O supos kakain kako 我 kawas 是神的儿女， O supos kawas kako 我是神的百姓。 O insyo ano kawas kako 而且我们还活着的时候， sa mauli po kita ang hati ni 忘记过去所有， tawarin to mita ano kay ko ano mita kitsur 努力彼此相爱，传扬福音。 sa itsura to mita hawa sa sunga ay kita patena to fukuy 一 kawas 生当中只有一个目标，将来进天。 Tena sai polit no mita hawa sa takama na po kita tsaiza di sumor kakaraya 唱诗sandika 244首。 Suot at isa suot sa pagulog ng sila.在祷告当中我们诚心的向主耶稣来恳求。 Ini binuli minta soal ini apa soal minta pun minta salmut. 主啊，求你赐给我竭力追求的心。 Dia sana ini bukan untuk marui sebab kami saya miracle kami 求主耶稣帮助我能够永远来坚定我们身为儿女的这样的身份。 Nanay dia sana ini bukan untuk kami contoh polusan makro ini us how it kami eman makro malu masuk ke sini hanya akiran. 求主耶稣帮助我们能够来完成我们信仰的路程。 Nanay dia sama Kristo how ini tu nak harap kita minta nanti singgur minta harap apa cikin pembela kita. 我们要追求这些。 Bahan tahu di kami selalu semita bisa itu tu napi. 如果靠自己的力量还是不够， Anu tahu itu harus kita awal itu usah action itu 所 bisa. 以我们要求圣灵。 Sa
所以kita tak itu ketemu snow panca itu 圣灵如果帮助我们，如果有力量，会跑天国路。 Kaya hau cikungan icer nomita ami jujur pun aku tingkok hanan yang ada. 我们现在就开始来祷告， Karena ini tinggal saya kami inuri kita. 要求圣灵牵参，还要帮助按手祷告到前面。 Kita kepada akun kawas, an sami pernah itu, saan sio tu, sabawa, hantar dan ayo kita. 同心跪下感谢。 Saya kaca inuri.